Kaseng Nationalist Congress Party NCP hakajingelam jong Omilu Sangma State President ulapan bena bakani kaseng kala sedang ban penkre yaki kertong banyakun haga election Garo Hills Autonomous District Council kabam jengai shu mentah. Ulaong ke NCP kala kikli biang hakilum Garo da kajing kershan jong kipai ba nakisan teli ki distrik. Ulayat hu hakajingelang kabala long dangshen hanokma Council Hall Tura deki hajar kipai ba kibalawan ban shim bentah. Hagani kejingelang lapan benar langut ki kertong ki banyak kun haga election MDC banwan. Kita kilong kesamla sangchi sangma na rongrong constituency bat kiwi pat arngut kinya kun na bolsrong bat pulbari constituency. Lapadiang sengru ya Umar bin Rud Momin hagani kesni. Daily meeting sina West Garo Hills to NCP district meeting ko ungat na riba. Sini meeting kali na main susok pejok. May na tentang district lang ni riba. Jadi ke Pakmara district, Wilamnagar district, Rishu district, Aruba Ampati district yang gemuk kuni ni panemen yang belongin kusunga. Aru tadamai rang bangin riba. Misik mah orang riba, orang gemuk ko Ragope, singa dalu, sancani ko taka, ya sancani, namin susok hari mana, singa namin kusunga. Ya, ini Manila November election ada itu election ADC election upau ya parti ni kita ngurusin kainan, mai semua kainan. Iya, meeting ini di mana J parti bong organisasi tharia. Kandidat terang ni, kandidat kani dengtang, parti ko organisasi kani dengtang. Kaya saru singa parti ko organisasi kahon, kandidat terang ba, expression nang kanla sumai dunga. Aru ba un baksana ba, singa Jio district president nang dungacem, secretary nang dungacem, district prak nikon, singa uang mangkot imi syak tabunga, jeda kote parti ko, mangara kana kata ke, gemek kan apsan kremi mana. Yari bain ke election no parti ke syau nge apsan mangsungan yu sakatna ya meeting ko ngatan yung inga. Ini sambil daun kita luta bersilang na sipil mahal ni jangan daun di sakat daun dapat tengah ini kita pun Garo itu November election ka China kita kalau koni Altin ke bade khadongin sakata. Singa ukun major meeting oba akan banyak. Anceng de Kapan parti baksa alliance tak mengena executive committee ko rignan mo sakat sa ngani ansingan tangan executive committee ko rignan siya sakat nga uni gemen candidate presentable ong barang ko on boni mengna mandrang chingo dabinga angoba dabinga aro mismari presino ba dabinga uni men singa presentable candidate ko onna pungkainga presentable candidate ko singa onna manode singa majority manaigen. Hindi ba, yan ngani kata, paano ba sakpri, kandi tunggen si mo ba, present level kandi tung gaya warang orang singa, paano ba de, manjawa. Hindi ba, nati pwede singa, present level kandi ko gen, aro konsigur kita jokton ka gen, aro ngen singa sa poko manenga, uni mo singa man gen ni muna kadunginga. Parti badi itu sab candidate declare kah badi itu sab candidate report declare kah pusing. Oh, singo. Kandidat yang presiden galoro inga, konsensi di kongres pon teung angnya ha, maina kandidat ko singa babasina nganen men banu bar sakatamrang kalenga, tau kongres ko orang gemagan gapken, tau yar rangoni ko singa presiden ko talo pa bangen mana ha, aro bom kang siba manang ko gen. Je rangas kangwe presiden galahacem, warang ko election committee dunga, warang ba si ruruinga, Taalo ba singa election committee sakatam kandidat ko unaha. Ya sakatam kandidat ngara singa yang ko study ka aha sakatam matana aro ngi menani ko ka aro presentable kandidat genin ka aro winning kandidat potential kandidat ni singa ka uni mene sakatam ko di singa unaha on sagaba rongrong mising machi sangma ya ko singa unjo. Denige ba bolsong Mr. Dringbart di Shanghai ko nga onjo.
fulbari te non tribal area wanigemen tau dunu nunggu barang gisik nangin kainga aruba uno MLA saksa non tribal unga unimun huk contest kana nangani mencinga saksa non tribal Rasil Abdal Suduri uko singa na haya sakat tampode singa deklar karaha yang sekarang apa sini deklar kanu inga arum kangci anti sani jamano anti gini jamano singa meeting ruwe deklar karu ruanggen aruba mukangci ba aruba April kuba sab resi karu ruanggen अच्छा हम ट्राइबल दे 6 शेड्यूल रेडियो बा कारो ऑटोनोमस काउंसिल दे पार्टिसिपेट करना बरदों लेबे मैं दाव ना पंजाब ना पार्टिसिपेट मना दिना आगान मना No, this is the subject of center and state. Jen salogep den sangma chief minister cham wano district council ki katam nigemen sanchia hamu kita ki janchia Pasir Hills yarang ude ron tabel sakata manja ndi ba ching gari shude mana captain sangmani sumayon yakun ti kai do nanga ha ukudi anching council sanchiu ba manjarjo yakun state government resolution ko nangen aru parliament pass kan nangen unige ben mai ko da kugen skang on yam do na nige ben ukudi jarik na nangai